igama lakhe bambiza uAmanda Black usho kamnandi ke lana uthi ke always wasithatha wasibeka kusikhathi esithi imzuzu it's only about 17 minutes before u3 o'clock before ke ngibeke intambo ngiyithathe ke ngiyinikezeni udlala amatifane no Chamide Zeze before ngiyakubona ngifuna something engifuna ukuyenza today kuzalwa station manager wentokozo FM uMr Mxolisi Ntanzi so ngifuna umfonela ngimfisele okuhle ngibona ukuthi ngifuna ukubonisa umthola yini asike simzame sibona ukuthi inhlanhla iyazameka yini sibona ukuthi siyamthola uyatholakala yini siyamfuna akufuzile umuntu makuzalwa namhlanje angatholakali baba uNtanzi yebo Ntanzi mhlonisho uyaphila ngiyaphila sikezwa kunini Zikhona Nkosi yami you are live on air kwi afternoon camp so siyazi namhlanje ukuthi usuku lakho lokuzalwa kunamazwi nje sifuna ukwadlulisa ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi uyi station manager wentokozo FM and amagalelo akho ayabonakala makhulu sithanda nje ukuthi sithi happy birthday kuwe ube nosuku luhle mphathi wethu usiphethe kahle sikufisela nje okuhle kodwa Ake ngisho nje oqala ngiqale ngibingelele kuwe ngibingelele nomlaleli wentokozo FM it's a surprise ukuthi ukuthi ukhona off guard yes ukubonga okukhulu ya mhlambe ngqondo bethiwa bengikwazi ukucula bengizokuculela mphathi nje ngithi happy birthday to you happy birthday to you happy birthday you happy birthday to you hip hip hooray usuku oluhle mphathi sikufisela nje usuku oluhle ilokothe ezinhle ngathi nje yonke into ingahamba kahle and also ifiso zakho kuhambe nje according to ifiso zakho Kanti ake ngicacise lokho ovelase nawo umuntu osestudio so ngingasho nje ukuthi nomlaleli wentokozo FM akanisupport nikulungele ukuthi ningangenela ngisho ama-adults Ngithi singaya kongenela mphathi ningayo No siyabonga kakhulu mphathi sikufisela okuhle kodwa until next time Ngibonga mina ngibonge kakhulu ngumlaleli wentokozo FM ngibonge kubo wonke nje umuntu wentokozo FM imanagement abasakazi bonke abangifisela usuku oluhle umlaleli wentokozo FM uNkulunkulu anibusisa landisele lonke Danke lo ke umphathi ke wentokozo FM station manager cha simfusela kuhle akukho kutheni ukumfisela nje okuhle kusuku lakhe lokuzala bakithi if ukuthi nawe ngane yakwethu ufisa ukudlulisa amazwi nje ongawadlulisa kuyena senda lapha ku Facebook page yentokozo FM uzokwazi ukuthi usende khona usho ukuthi happy birthday sende ku WhatsApp wethu uthumele uma ukuthi uyafisa ku 081711 9151 0817119151 noma ushaya calls nje ngizozibamba incingo bakithi basekhona futhi noza kwethu abaseza nje obiseza ke drive show iseza intokozo drive show nodlala amatifani uzokwazi ukuthi ubathinte 0609037576 nami ngisekhona ungakwazi nje ukushaya ucingo uthi nje happy birthday kumphathi bakithi ajabule nje kusuku lakhe lokuzala bakithi